بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد استخيار تربية وچيا وأيال دي قيغودخون وچيا أيال دي كليغون وچيا تربية وچيا چير خنا كانزو صد هيدي الله سبحانه وتعالى دي لهنو قرآن ده يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ای اماغان ویبور کنه کی و کی خزانار جهنم دی تسوکا خیخ و پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم لهن و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. بخاری و مسلم حدیثیا ویری کی چوبان آریا و ویلی گلای چوبان دی ویلی گلای بری جواب گوده دوزوا هر سا انسان جواب دهیا ویلی گلای دن قیامت قز الله تعالی دی خبر خدای دی دی شهلی اتم وشیلا ایالری جواب ده یوزو قیامت قز الله تعالی دی امانت خبر خدای دی و مثلا حدیث الله کی امانت تیز خیانت وردی جنت دی نینی ادهیستش لانو جنت تو دشل هزوا امانت تیز خیانت وردی استخیار چیرخوخ تربیه مثلا شیعه أيال دين قيغودخو مسا شيء يعني فكر زوكي مثلا دي أيال ديز تيونغوزوا خونغوزوا بيكارولوغزوا أدي ميشيوليس كريزو كسون قراغون هم كتاب ديز فينا ختانا إما قيغودخو يعني نكاري قشارة سبازي دير لانقصان كليك زويدة إي قيوم وال أيال ديز كليغو إما دي بدي خوي أوي قلا خياز وساشك نوش أما هيدلاني جيريكيا تربية هم ی قیامت قوز صد لهای خبر قضوی دی و تربیه دی صد لهایش ایل دی فکر دیگه شهر نکانزو عقیده الله تعالی چیر خنه کانزو محمد پیغمبر چیر خنه کانزو دین اسلام چیر خنه کانزو اسلام د قلور نوی چاز محمد پیغمبر دی قلور نوی اخلاق و ادب چیر خنه کانزو و عمر وچی هنا تنو دی هنا قفز دی د معنا وچی چیر خنه کانزو چیر نکانزو ایل دیز قید لهایدی ایال دی کز فکر گزو یعنی دز وقت و کل مشغولیه ون تماش نکانزو یعنی قواز و وقتنا قواد شیه تلفن اروا تلفن ری قیل چورز بده ایال دی تلفن اروا قواز و وقتنا قوانا امای وقتنا یعنی خیر وشی نل مشغول کن کاز ایدز فکر گن کازو ام قید لهایدیه بود لهایدی دیده بدی فکر گن کازو ایال هین درجه دوا مثالی از شکل دک ایلزو یعنی ام گرنوانی ام یقون درجه دوانی ویردا ویلی گلانی فلان کاست قسان که ایلزو و هد لاویلی کفنه کانزو اختیشه ایرادن خلیتونه کانزو و قود لهایدی کلیکس خیار نیخ گلز دوستوالیزو امچیر خنه کانزو ها ام یوغدی نیگلز سوغزو نیگلز اختیر تارزو هینه قیقوزو نیخ گلا پیغمبر دهودایتیر صلی الله علیه و سلم المرء على دين خليله هر سه انسان ویچی ریکین دوستون دین دویده که کاسا تماش ریوزوا نیخ گلا دوست والی زوتا یعنی اون قسان هیتا اگر وی دوست پیس کیت اون هف دکایه سواد سرلا واد سرلا سایسلا وچورتانی هدکا هدم پیس ادبار هدم پیس اخلاقار قضایده ساغ اچکتای اچین پتا وتیگولا همین کت ازویده ام چیزوا وواد لهايديني سخير بركينا كانزو يدها ايل دين قلتنا كانزو ايل دي تشيركنا كانزو ويتشنا وجه لهنا يعني نيز كليغنا چنا دوزارنا كانزو نيز كليغنا ادب اخلاق اما ني جواب يز الله دي سبحانه وتعالى ايل دي هم تشيركنا كانزو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة كز الله دي رسول دا güzel çeşne var. Ji misal, ji primer ham khana kanzo. Hada veli galay peygamberar, ashabiyar, tabinar, yol peygamber di aleyhissalatu vesselam khizan, ayalar yoldaşar. Çi di şehleriz, çi ruşariz misal khana kanzo. İ qissayara khayna kanzo. Çi qissa tarih de khano alimar, salih insanlar, siddiqar. İbrka misal qona kanzo. In dünyada vay kipek de gala çeyir insanların va وأخير ده ما تكرار دوا الله تدوش لهناي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي ما غنوا بركنا كوين
وكي خزانار جهنم دي سوكا خيخ وبيغمبر دوش هايتير عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كن ويري چوباناريا يعني قيامة تقوز كوا خبار خدايده كن جواب دهيا وويلي قال يبريكا قيامة تقوز خبار قدايده كن ويري مسؤوليت كو خواه و جواب دهيا الله دي چاز این قلاخ راحت هاري الله دي چاز محمد پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر سا کاردل مثال چشنه قدای قوت هوس إخلاص يا رب آمين والسلام عليكم ورحمة الله.